Đi luôn mà. Làng bò bia bang rồi. Good morning guys, editing big pillar vlog. Lasi pini ke excited pillar. Pini bang ke KGF 2 release lo. Lasi first day first show lang duni pillar lo. Allah Difu Vishal along situ lo. Galaxy Hall lasi. Al daksi lang duni pillar. Lasi nona bang ke neda ka auto ben sidami. Auto chong hong po. Ladet bang enjir po bang tunam po ang park ke tiket book dun po. Lasi na angun mo. Editing hola ni ke bang be. Chulas ni ke bang ma ke laso people market toward the simar bam lang non bang ke tang hoila yo. Kita nggak teng loh, emang sinon bang lang telang hiu loh. Yo. Nona bang auto trong hong liu, pen auto. Auto long chia liu, nona bang ke, tamam long ke. Laso to cepat sang dum lo, inge than lo ne Vishal si dami ku. Inge Vishal la dun ke liye por bang ke vek bang chete ne der ne pi. Ha pa nang on de. Oh. Non bang itu mah dah Vishal along situ. Vishal mana taksi hold ada masih taksi bang lo. Pini bang ke tiket booking non bang lo. Pini bang ke KGF tu paklang popular. Pini release ni lo di. Pini bang yo. First show lang dun popular. Yo lani nun KGF poster. Non bang ka honglok lang, non bang ka 9:20 long sudah lang lasi. Tiket bibang cengke 9:30 ban bisa than, lasi non bang chong kong lo. Tema dam jule dah komo first day first show tiket long tuh na pulo. Song adi man cete wepin li. Kon lor dah sih. Ini bang charging on kong li, song man si tiket apa yang dah Francis dulu. Kalah. Yo, sang chiều con solo. So, tiket mana book long aja ya. Song si book dulu cepat dulu. Song si pun pen tiket book dulu. Song lah tiket kalau bang long dulu. Francis puri long. Long ada charge lang apa tu mistake dulu di. Mistake dulu ni tu patu mi pen si book ni boleh. Ama Sakit long body lo. Kopai lah, panda. Kopai lo. Ta first day first show lang long bayo. Excited. Ano bang ke? Dah. Dia along bang cuy. Song da breakfast susi lang. Kumat ni da susi lang. Si ta bang cuy lo. Yang pen 11 an yang pen on ke half an hour da susi lang. Podo lang. Te pokar pansi da bang cuy lo. Song bang menu lang bang lo deh. Pilo chica. Fried rice. Kemudian sushi. Colok li song dah. Lasin itu LD long wang lo apor dolang pasi. Apor ke around 35 to 40 minutes bag dolang. Film paklang kle prang pu. Amat si LD long itu fried rice ke soup hai order lo. Amat si order bang sub England chat. Amat nitum last apor ke chok lo 8 minutes lalu pu. Homai si nitum lo so fried rice bang soup kijun ke chok kijun ke tong ong pamat lah. Kejoy. Non bang ke jenet ini. Coba cak wing lo, apa dah pare lo ya, mana jir pom tanah hongkrong lo. Coba cak suri lo, seron bang aku tak pale pom ke. Mundang lele yo. Ready lo mah? Làng bò bia bang rồi.
ton da doy che tong te ding pilo Pini ka total itu na lang doon bang toksi. But all that mattered to him đang liều xong là hem năm một đó phụ lần tới xong đi mọi người tao này hả ok well kamu ke langtangan pen jir podum ta kidam tong rin tim hadak pen cetak jam lo hem krong cedam rab lo engken ta bang lo non bang ke hem dung le chulo yo amasi afili malam ni lo te lang mesen ke lang ning samo so la si pinya short vlog ke la dan cholo non bang ke hem nang le dress change chat le yo la si non bang ke alom su sang lang puja lo hang ok pi ma la si jong sinang tum ne channel long kimi lang pulo te subscribe on ing pen jong sinang tum la so video ning dok pulo te like ta pita ing pen pini ning chai pulo te comment down below ing pen mo pen movie lam chithan lo pulo te KGF chapter 2 ta lang mesen nang tum da tiket chen pen lawan ta bye bye